Hello Muntina namite hazo si lim na kahin nei kinon chule tu ni kho phalha ni sim sigi sang ni le som ni langa din jong tu so chum ho phon do na nei ki taw hi Jani jingka langchun New Delhi khopia suspension of operation SoO noya Kuki zo thingnoi group thakhelin Keno le UPF lam kai ho center lam kai ho to ke holding in awai kondo ovitin ta sanum ta thurut ke mukharin asaji hiji tok hi tu kuma dinga thumwei chan hi dinga hi geldo thei khat chu ake hono masapen chun SoO ground rules ho phatia wetla hiji chunga ke hola na le kinop tu na ni dingin anaki phat sawin tu chunga hi separate administration to ke seya ke hona ki panding gen charahi ke hona hi ni hui zat hunglut ding hamti ake chin hi laizin Heji thua kisu changein ke ho na ichange he tam a hi lo le ke ho pan he tam ti wang a ke hi lai zi Achi sa November ni simli ni khuwa Henglip subdivision hope sung khanpi khomona Indian Security Force on anakapliu United Kuki National Army sepe mi di ho longdam sa William nikin chu wa homni nila lang nidan tumvel chun Kuki khanglai lompi lhanmula anomina hi IB roda care complex sa United Kuki National Army mili Esmul hoya kun thanglin la kipgen kumsom the gate son of led hol khomang kipgen jangolina kun thangmin la ho kip 17 years son of sei holet ho kip pamjara kun Alexamon la simte 19 years son of thongbek thang simte chele thangsia kun ginlal zon ho kip 18 years son of sei khudun ho kim ho longdam sala do nakin anaki mangin hicha jun anamolim sa United Kuki National Army keder ho pute zosin phat amang ovinahi zoin galang ho insumi te zosin phat amang zomovin haulim na phat bi Kuki NP Indigenous Tribal Leaders Forum Joint Philanthropic Organization le Kuki khanglai lompi general headquarter honjong anneuwi tu chunga wang serumta United Kuki National Army namsepe mili hoin thina atu naw chung thua nampi ke pum khatna tha ahung so doa khatla khatingai lutna nampin ahin nei ding chu mi tamzo lungkela hi KKL Cemetery muna thilung ho la do na Reverend Saitin mangin anein chule hlan mula William nekin ahile Reverend Pausein anei nahi Zania galhang ho thilung za bolnein ITLF in sun kimnidan somna nia kipat thilung ho wido masang sia dingin shutdown anapong ovinahi hiji sunga chun kailhang le school ho jong aniki khaina hi hitol hon chun kiloi khom na United Kuki National Army UK nia kunin lunghem na tu phun jong ahin neun nampia dia thina jan thisan pho United Kuki National Army keder ho janle insumi te lunghem pina tu phun organization ahin ne junahi keder hangsan ho Benjamin Ricky Genson Alex May chang nukha chana ki surrender sanga thina zo na hlen nga mohi na hansan naw kamudon khursin nung hi jong le nampia dia na kitip naw namuso pa cha na sangpen ka piuwi tunia na thisano hi nampi silung molte kisim tha na hi hanlang organization lungtup sangpen namjalen na tichu separate administration UTV legislature daldo na hi te hen thina tu insungmi te hon non SoO ka hi jeun deibonga kimutua kilamun ka bol thei puvin nambumpin ngai na sangpen ai nei nawle zojana CSO ten ai op naw hi lungmon pia ni he thimpi diovin tipna ka hin nei ovi pathinin Kuki nampi kile do na din ai mopui jing taw hantin UK ne Department of Home Affairs kun lunghem pina tu punsun asijinahi Achi sani chun sajiwa le sawambung relief kema inmate hon sawambunga SDO office ano khumobin direct benefit transfer DBT hungki bolda alungkimlou no akipin piuwinahi internally displaced persons IDPs chun November lasunga asumu 11,74,320 achoyovin thilli so ata langpumin hoilaya iti chenglia and changki choding hamatiwi nilha nidan nivela IDPs hon sawambung SDO ano khumperu chun SDO pa office na kaipun amuna staff ho to akyowin SDO pa hungkile anga diwin anangya uwi SDO pan infaris DC officer kehona neiding tia asay anom powin SDO hunglun ka asya podolo dingin akiti movin atau denovinahi
Thilum dan het sa hinungin sabambung SDC pa amun agalhungin SDO khelin ke hona anayun ahin la aga umpu na hi Hejia chun IDPS zalile som gublugum hon November la sunga daily rasana ammu dangka 11,74,322 SDC khuda anung piu vinahi akipin hola koizam sai ki tikhat chun asaina governmentin tu masanga chu mi khana dinga dangka zagat akai zia hin hejila anchang gram zaliman dangka somni ki kalha to dangka som gitbo api ahiati amana seibena November nisim khan ni kho DBT scheme umzo apat IDP hon dangka som gilelibo asangowin hejila hi anchang mandinga chenglibo ki koi ahin governmentin chenglibo wa anchang cho sa dinga IDPs ho abol hi hoiza cho han atiu hamati November rason apilu na jiwa sein sumhi za cha anchang acho zo lo to kilona governmentin bolding alom ahin bola nisom sunga anchanga api tho ham ahi lo le anchang cho na kham fan api diwin ange kidi chule khat jo pen abol pi zo lo le government hin achen na monova akinung len diu lampi agun pi diwin jong asai na hi hejida bong khada hin khulkhula mandop yumphom relief kema DBT dangka som gilelibo allowance ki pi deilonan IDPs ho anagi pinu vinahi nidanga chu IDPs ho nisia dangka som gito anchang amuji wahin to anchang pangtalova dangka som gillizo amuji wahitai kipinna bol ho chun government hi thillo man hello abangwi atiwin government in avela daily allowance to anchang api ki diwin ange uwinahi alangkhanin hitabonga meilhei hon IDPs ho dinga chanvo alomi ahilo le amodi walom akimupuitia kipinna ani jinglayovin Kuki chate che nagam sungawang nasata le ki paten limna akinizin chukit le hejita bong chanvo ho hi akimulo sangin tin thomle tamle tin IDPs hon mutena dingin tia panala jingo akimujingin hi Internally displaced person IDPs welfare adinga itabong na to kibola ho isan ge hitamti heto na dingin Manipur High Court in hichilampang boypi committee hi nga Supreme Court long dingin public interest litigation PIL khat forward abolin hichiako na IDPs ho dinga relief rehabilitation le thildang dang izakai kibol ho heto the hidinga hi PIL file ball chu social activist Anthony Naulagahin achi sa October nisim som niligid ni khwa Chief Justice M Sunita le Justice A Guneshwar Sharma pan na High Court Division Bench kharin PIL ngaila na anneil na hitai PIL achun Anthony Naulagin Churachandpur District IDPs ho dingin High Court hinga panpina angin district sunga relief camp ake khale ake hongna la izat momong umem relief kema inmen ho demographic fund sanction ki boljat ake mangdo jat relief camp ho ki su beiji chule adang dang head do na dingin asaji government in anapundo sama banga IDPs ho hin sumle paya ki thupi na ti chu one time grant dangka sangkhalle nisya dangka somgi chungsa nga thudi ta do dingin PIL chun nge na anizina hi petition pilut pa chun IDPs ho dinga nisya ke mancha na ding dangka somki ra kuna dangka zakhana su tam ding chule one time grant dangka sangkhal jong ngawe pi ding haptasia medical camp bolding nutritional food tichu hapta khat sunga sa ahilo le nga khatwe be ne sa ding relief camp zo sia toilet sa be ding sumle pai hunglut ho le akizang do ho audit bojing ding ti ho jong High Court in ahin ta lang dingin nge na anizi petitioner pa thakhel chun advocate Samphai pi apangin respondent lang thakhelin advocate general lenin hizam state council Kimal Kumar le center adinga senior panel council W Dhara Keswar Singh apangu vinahi chule IDPs ho welfare lampang vetup dinga Supreme Court in angan si ho chu Jammu and Kashmir High Court Chief Justice Lui Justice Gita Mitter Bombay High Court Judge Lui Justice Salini Pansarkar Joshi le Delhi High Court Judge Lui Justice Asamenon ahiwi Hiji committee hi Supreme Court in achi sa August ni simsagi sang nile somle tumkuma gangmei case to kisaya gamsunga relief le rehabilitation na to ki bol ho vetup dinga anasim do hetai
Achi sani khojun Committee Against Poppy Plantation CAPP Jalen Bungam ke Okol District Hon Muntuma Kanilea Theding Har Tichu Fertilizer per Anasumango Binahi Kanilea Manchading Tilho Asu Sedau Munsu Song per Mulamle Lamlai Ching Peyahi Committee Against Poppy Plantation Convener Hesan Hoki Mina Kibol Committee to Susan Asaina November Nisim Ngasang Nile Som Nilangani Hohin Committee in Langsunga Kanile Kibol Patsa Lovasa Nan Song per Mulam Chule Lamlai Ching Pelo Zava Akivain Jalia Kimang Chi Har Tichu Iralia Diamond Akimudo to Kilhunchun Anakisusi Kiti Hijina Tohi Mabana Zong Honkitong Zamzing Dinga Hi Kiti Agam Kay Sunga Jali Bol Aking Akasia Na Honkitong Zing Dinga Hitia Langsung Mitia Zusi Het Sana Anay Pumin Na to Kibol Zusi Dosot Si Dingin Langsung Le Agam Kay Mipite Tim Na Anizi Tulay ta Kanile Adinga Hartele Chikapla Ahi to Kilhana Athilman Ho Asusit Piwahi Hejito Kimadhin Committee Ngen Abolin Agisipi Authority Right Thinker Church Leader Hole Mipi Hon Kani Boldo na Pankila Ho Atasaruva Gamkea Kanile Sumang na Pan Lahom Dingin Tim Nzong Anizinahi National Investigation Agency in Sini lang na Kuki zo simlai kiloi khom na lamkai ho ko na lekha ho apia asu boizinga ahile Kuki Student Organization Churachanpur Zomi Student Federation le Mar Student Association in NIA ho ki boycott dinga hitin thuso abolovina hi Keso Sisipu Zomi Student Federation le Mar Student Association in Wanghom nya thuso abol na wachun achi sa lapep sunga thilso chumchum ho hin mipi head dinga thusei jingphem ho again su thipting NIA in togun anioveti akimuchini atiwi NIA ho ke sumsum to kima na neilo chule National Security din mun subui jong hilo Mona neilo milham ho NIN su boiding agud hi demna akini yetin simlai kiloi khom na ho chun asayuwina hi Manipur Phaicham hoa India dan to kitolo thilso chumchum aumin achi sa September ni simsom laku ni khwa Assam Rifle ho nambola anakilam tin na thilso umahitai Sarkar agency chumchum hon Sini lang niya na ato hi Phaicham thilso ho lethu na bolova Khanpi khwa namsepe ho anakab vinjong phochin na apia hi Khanpi thilso akither ho chu namngailu khangtha ahiwin am ho chen nagam meiti ho kuna ven bidinga panla ahiwi tin thusu chun asei kidi tuni chena melseta anakithe David thekchung changjong maban achi be pui atiwin meilhei ho moki chen na ke chumchum ho jong agana thei pena thu chei na sim dingin nge na aneiwin hi simlai kiloi khom na khatle khangtha ho lam kai khat hi nain India dan pi ta san na akinein Hechichu kichi Beijing ding a hi tin thuso chun asei Tunai cha kakching le akim vel mun phema wo chanan ahungpun no jia wo chatampi anathi lo to kisijin authority in phachom khat wo sa ne loading in anakhai na hi wo sa ho chu her kha lo na jia thi hiding in aging mowin kakchingaum district veterinary hospital wo cha thisa phe postmortem akiboli semper ho chu October ni sim somthum ni khochun Northeastern Regional Disease Diagnostic Laboratory Gotia test boarding in anathodovi kakchingaum district veterinary hospital veterinary officer Dr. Sogaijam Bozendroin Asena test result ho akimuhi lain kiviana dinga phachom khan hi wo sane lovin apayati amita kip hijina na kun kivyang dingin timna le het sana anizin vokul hole akim vel mun ho phatia suthing jing dingin jong athu hili test result akimuka hetia kivyang ta apan la dingle wo sane loading in avelin mipite timna anizin hi Manipura BJP MLA hon sarkar tha tundo na dingin kigut na anei zo tawin November thasunga Manipura Popular Government kitungdo meithe hitin Keira MLA Romeswarin wa homnia chun anapong doi na hi yamtia November thasunga sarkar akisim dolwa ahile Manipur BJP hodin munhi phaloding in au metin anasei na hi Thobal district sunga kingun khana anholim na chun
Ramesh Warin Manipur BJP MLA pham hon sarkar sim thei din muna ahi naw phungdo dinga kikung chai ahi tawi tin jong anasei Ramesh Warin asei bena chun MLA khan khadin Manipur Assembly Speaker THUSOH chu sarkar tha kisim phatle alubo dinga adei sa wahin amo kigu dandin munho Manipur Governor koma agana thei pena ahesa dingwa hi ati Manipur gamsung din mun phatlo lai ta hi zin mi pin alhando MLA ho chingtheita achalo ngai hi tinjong asai kitin hi Manipura mi pi theleng ho le mi pi ho hin lungyal buina le hasana atu hin November thasunga sarkar tha akitun do lo le Manipur sungdin mun phalo cheding in au me tinjong anasei na hi buina hung khosira hi le assembly dissolve bora atha election boldinga ama dei sa danjong anasei kirin hi sarkar tha tundo ding thua thusu mi hon assembly speaker THUSOH achu ma thudo na annei nawachun speaker pan sarkar kitung do ding chu MLA ho huna umahi anati hi thulut ki mudanin Manipura sarkar tundo na dinga Manipur BJP MLA ho hin BJP center Manipura hungkar song ding ki go ho ai ki thuza mat pijing ahi akiti Manipur Chief Minister Lui N. Biren Singh audio tape khulgil na chungchanga Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in lungkimlou na anapong dai na hi asai na wachun Truth Lab in 93% audio leak chu Biren Singh auto ketu ahi ati ahin ai la tu chunga THUSOH hunginei chu Biren Singh hu na central government panla na hi heje chun central government in thudi achoya hitabong Biren Singh galpan do pa ahi lo le hechi aodi chat pa hi sel khulova adi chat chu phungdo dingin tipna anezuna hi Achisa October nisim somni li sang ni le somni langani khwa Deputy Registrar of Society Jorchan Pulin Mizo Integration Council MIC kisim do ding chungchanga THUSOH abol su akipam thei puitin Jorchan pu meitei lekai Patadar Association in Asezi Aji sani khwa Manipur Press Club THUSOH LAHKHOM haulim abol na chun CMLAPA President Sairi Mebungo chun Manipur Society Registration Act sangkha jako somhi leku noiza RL ho kibin hijitogon anehi Manipur gamsu kya Greater Mizoram sim do na ding lungtuma ki bola hitin ngona anezi hitabong togo num hin Churachanpur sunga cheng indigenous miho asu boiding a hin hiji chun hiji council ki sei pen hi kisim do ahi lo le ki phudo thailo ding a hi ati hiji ki loi khom na aki phudon loading a governor in panala na ding in nge na anein chule gamsunga dan to ki kala hungchau lu ti chu illegal immigrant ho aki no do na ding le National Register of Citizens NRC togon ki chipi na ding in tim na jong anezi Government in aiki say asu lablova iam khada buina hungsu khale government in monazo si ake puding hitin CMLPA kiloi khom na chun gi na jong anezi Philippi gama hui pi le gopi ki thu Typhoon Karmegizia muli mi zakhale somleli alhing tan chule mi zakhale somni le segi ake hol motai to sit na asan le zin jani chun Philippi President Ferdinand Marcos Zearin gamsunga state of emergency phundo na anitai athi atam zo hi tuiza lumli ngan a hiuvi hiji typhoon Karmegizi hin mi laksom niwarin buina atui chule mi lakli le sangsom nga waljong ain munhwa kunin munbit laiza aki chundo vi President Marcos in emergency phundo na anei hin government in akin thei pena ki thupi na sumle pai a hop do thei ding chule thilalo amana kalding zong a vending a vel suiding a hi hechi huipi le gopi ki thu Typhoon Karmegi Vietnam gamlama aki tol phei tol honin Vietnam government in zong tu sit ven na ding in ki god na anei jingi Achisa kumsani le somneli Haryana Assembly election chun BJP in kulzo na anei na dingin Election Commission of India ECI to BJP akithu khomin vote an ki guetin achisa ni hu chun opposition leader Rahul Gandhi in ngona anezi New Delhi ko piaum AICC headquarter muna press conference a bolna chun Haryana Assembly election anaki bolna chun duplicate voter
5.21 lakhs, invalid voter 93,174, bug voter 19.26 ho zauna, a government vote lakswam nilangava anakigo mangayati, Haryana gamahi voter krol niumahi, Rahul Gandhi chun Haryana election ki bolchu, Chief Election Commissioner CEC chule, Election Commissioner teni BJP to akiwi zobovin, Prime Minister Narendra Modi to akiwa movitin ngona anezi. Haryana Gama Congress in Sangta Gulzo na anay ding chu loss of sana dinga Operation Sarkar Chori chu anake podo ahiyati. Ngona anay na hotosot na dingin hetu sa ding vatsa na tampi api nahi. Bulling booth niya numekhat voter lisa vyalza nile somnya tum apangi chule booth som huazong min chum sumin Brazil Gama kun. Mother khat limzong vyal somnya ni anake mangyati. Gamsung kivai pu kivai hop na institution ho Prime Minister Modi le Home Minister Amit Sen asusil hontai India sunga khangtha genji hon election ki bolna vote ki gu mangdan ho chule democracy alhasam ta dan ho ke sa no mahitin Rahul Gandhi chun asezi Haryana election ki bol chu alhe mahin tua Haryana government jong hi alhe mahiati Haryana election ki bol masang chun atamzo Congress supporter min Congress supporter min 3.5 lakhs aniki kalhayati. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumarin in munlo munneilu ho. House number 0 kipi ahiyati hi thua hi. Chena inoma house number 0 kipi inaza lingi. Hichi 0 kipi lo na zi chu ahile. Voter ho ki holdo na thai loading ahiyati. In sung khana kun voter mi zanga register ki bol na khat akimodain. Hulgil na akinei chun. Koima anachang pui. In khanami somwalin min khum na aneile dandung zuya kholsil na ngaya hin hichizong chu anaki bol puitin Rahul Gandhi chun asiji voter asangza Haryana le Uttar Pradesh min ki khumjong awmiati alangkhana BJP Rahul Gandhi ngon anei ho hi bullebal neilo India democracy kisu min si nadinga ki bol hiati Tripura le Mizoram kika gas pipeline kilhung amachal zinge tin officer hon asewin. Hichi hi akichaiting le Mizoram sung adia Aizora gas pipe connection api thading hitai tin asezuvi. Northeast Gas Grill NEZZ Vetsuinanuya project chilhachung changa le simni chun Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister Bilar Chanjowa lamkainen meeting anayuwin hi. Hichi pipeline hi Aizor ko maum Tripura Simuya pat kilhungpa Mizoram chen kilhunglut ding hin kilometer zakhale somlakwa sauding pipeline hin Mizoram sung kilometer zakhalali azot ding adang si Tripura gamsunga ding hiati nato hi 23.5% tichu kilometer somni legit via akizoutan nato zong amachar zingetin officer hon asezuvi project tong Indra Dhanush Gas Grill Limited to Mizoram government in Awa laisi ho na to machal na din ban akila zingi tinjong asay kirwi. Tu ni huwa dinga THUSOH LAHKHOM CHOM2 pondo na native hichan chu hitanti.